Persang ni samla badring daki video bad upload dah ke YouTube channel. Tung ini kersan langi dah ke subscribe ke channel ko boleh bentuk pisah naik ipangan dasnya sang talang history bad geography subject kabanga idli ban king jing ken dau algebra dang la kabaret lengka jing mut ki kwa ki jat kim la babe kal jaitu bun sin na thok yai nei ipa banga poi class tikna kisniki mi kisniki ai jumping down the kinyut are bubulayam mengaki maksa peleng sudah udah rahmat kejongan kawan ni ngamla kan pepa ko sumu yung play boleh alam na kejengnya nanti kejongna ba kejongni hilang baro akan step pon pelai ni bani don rekat kuni le ba kejeng ku kejongku ola ai ni ka met ko kia ka jing ku play terpang semua ban ai ni ko ya di organizer jong kini ka sport meet jong kini live di school tu don apa kejong ni lalu ka government LP school UP school buat ke secondary school ke bawah stasiun kita dah school kita nak buat untuk senang ketahui jadi kejik kublai ke terpang ngai ai babu Vincent ibelong idong hikai ibi ijong ngadu Vincent ibadai ibaju transform ya kat jenggot kejik berkat ibahikai ya kekat ude lagi school buat kumju hagi imbang kasalang bila day mentor hagi dong katai ke jomi tengah kerpa di kena school banai sisik kawai kaji senjam ke pakir pange anak ta jomi banai jing tap ti ke bejam yang uben senjam play pun kejing kublai ru ya guest honor jomi imes ji masri ibadon rekat batni ibu Thomas beri prolog bayan ya batnya teng ngam buram ju ikum bubut teng alam alam hidup kan ko sepor bun ko por hidup kan kai ban ne ko por ngini kan lagi kam udah sepon bubui ko por ko do jumpi bat kum juru ya kinong ikai ke biet ki jongi ki don sabien ki jonga ki balong ki kimi ki jonga ki bahing ki bahasam bat baro ki balong ki teman pasar ru bran secretary jong baro lai li MC bat ngai tu le ru ya ki para noket kam chong ki bran dekat Bani kena kuah jing sisa saudara cuma pun ru la kuah lawan nang bana kata beli klain rai don teng jing kisah rai du menen info ni atau mengamla tulis itu masalahnya ni dong bana kalian jong iro punya trai rekat buat school jong ni kena kuah ha jing sisa ngala kena baik ya jom ka government ban keran akan dikakuan ala omba ngape program la pun gitu kan guys ne yakin kita nak school ki jomi ki baca prengasni dan rai bubu gajing sanam juga bubu ni om podo sampai kamela iro ide idong ikai woi na kinong ikai ban sanger ya gajing in gejonga ag banyo gajing nang start pat ru hati bubun benta tunglo bangan im banganian kum samla ka jong dong ka thani ke yingsan ba ka slong ka thaw ba ka balang ka bangadam Ini way bijuan si menga ini akan mau sa kasau keti juga hadir kata ialah mengi banruai dan terjing ruai beliau ini di Simberit beliau ini di Kinabarit hadu mentang klub susi ubu kita yang kenal ini ya kata keba tapi bila pensak kenal nak benta juga kumu Kinabarit nangta dan kenyat telikisnan ngami na po jangan ke school na po secondary school Kino hikai secondary school baru kiba don benta kidai kiba wahikai na benta junga ke tang kenyat ligisnem yang la sajib
kumurang ba sinong ban pet ban kmi na banta jong kan ka sinong na banta ban bit ban biang sinong ka thau tingi ye ban bu api ke jing steng jing krau kan padai ka banta jonga henrei tang ka jing terwa jonga na galeng jong ka sinong ba yini trailang hakini kisnem kiban wan ngadu menta hakini kisnem kiba sakman tang ka jing terwa na galeng jonga ngaken mau akapuar barang late school barang longkum kini dikena kiba syok hakmat singi lada jorong palat ke program singothat Uma syubat sengap lada keren mano-manoru di kupta ngasip ya kataga benta bana galang junga ngasip penikot tang kecing penitu buat kublai sibon yakin hikai baro kibali ren benta akan negasi ke pementa ban kot yang aku berambak senang nakari program juki buat kecing penpau junga kolom lada kanikat tenum junga dekat skul ke kitin kilakwa kilakpura kumne kecing leran ke panikong kanwan hianga lada kam ke skul ke ba ngaku merambak senang apanya ndai kecing leran ke panikong kadai hianga lada kani kamadan kin jerong kisanyum kinta kisanyum ya kani ka skul kecing leran ke panikong kanmi kateng kadai kesenang junga tikumta nganom jer sibun ki aka kagani kasi ke pamenta ndai ngasih terwatang kecing ya terilang na ka benta kani ka skul na ka benta kicing dukam hakini kilai kini ki benta jong ka skul na duka LP UP buat secondary school ti kinabron sibun tini ki por buat ngai skam lengba kicing iron jong kini ki nom nikmat na pule puti ban pet ban kmi nam ta ki skul hakini ki dom ki tan jingi video pani terilang na benta kicing bit jingbiang jong kani ka skul jongi boleh sibun ya pi kena skul ka singi wan asyo ban ikut ngapen kan mau ya kane ya lo ban ong ngahaban kan pa bisanya ai ikut lagi nong kai kampat yang kan mau nong kai bidal ka jong ka kamram ikut ru bidal ka jong ka kamram da bakin krekot ha ini pa ke haban pai thai ikut wala dan ide ke ba nang ban tho ban pule ru ni haban pai bala usiar hal ikut jungi krekot ne em kata kata ka message ka ba kwa ban aya pi Jingnya trilang kalung ke konstan tam ha kani ka area jungi lada nimnya trilang syai kan poi kani ka school syai kan poi di kun jungi isa lalek syukam ban pedio ka center to exam pa po